Pastor Alfred Kaharata Mugarura nagira ngo nkabikiriza bine kundana barekeraho kwebaganisamwo mu madini amdini uburyo mu Katoliki uburyo mu Kristayo uburyo mu Rokore uburyo wa SDA tuna twikiriza umuri Yesu Kristo mwana wa Rahanga boba mwombikiriza hine bagambere ahabwo kumara imyaka minji obwo hine ne Yesu abasize kubakorera aba bahendire no kushaba otireho no kushara keki omakura gandi abebembezi n'abatura ba district ya Rwampara betombwitire government ahabwo butabasigaje buhereza burunji oburumwe amashomero go mutindo amarwaro hamwe n'enguto nunji. We have health center 3, about 4 of them. You give the kasente twayombeka twagaruka twahandika amabaha. This is the third letter, either on your desk or what in the wage like Chibale Health Center 3 in Nabashahobani. This is the Health Center 3 instead of 59. Okushabo kukozerwe obuminisita w'ebya sente Henry Musasizi abira ryo mujenyi mukuru aha mukoro oguhonorable Dr. Charles Ngabirano abire naje guzo businguzi ahabwo kusinga karuru akishengero rya Rwampara East aha mukoro gubire hari mwize primary school. Aro project yimwe ya connections abantu mwena baryaha waburamanya ngo amashanyarazi garakora bayiguru agaro hati agatarya maska agariho bona uramanya ngo ine wa y'amashanyarazi garakora bayiguru toka gata izo munju government already yampire project iworaza kuwayalinga enju yawe yonka mweni shabache amanu wa budget hamwe na minister wa finance kande kirungi nangabirano honorable aryaka kikwako mutuyambe nitwe Rwampara district tubonirwa erubarkweta Rwampara district hospital okurijirira nko kuwisha okuruga kitwe okwata buteraniro okurugo muruti okwata kabuyanda just about 5 kilometers from here no town constituency yanje we are neighbors. Nitwetaga chorus ubani Rwampara ubani Rambo ubani Karamoja bona haba hari y'intunguka ndarajirwa kureba ngo abanya-Uganda babona ubuhereza ububareka ogwaraganise kwija kora nebitongore bya government barebwe ngo ishomero rya Mwizi secondary school ryatunga sente zo kombeka bizimbe birunji aho araganise miliyoni 300 okurwa mu government. Nde Edwin Ram na Dan Basibye ahabwa agacencire.